Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр, биздин каналдын катталуучулары. Саламатсыздарбы? 24-июнь 2022 түнкү курс валюта билип беребиз. Чогуу каналга лайк басып, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочун баспаңыз. Эгер каттар элек болсоңуз. Анда эмесе кеттик. Акча алмаштыруу жай. Көрүп алыңыздар. Доллар 81.30 алыныш, сатылыш 82.20. Евро 85 алыныш, сатылыш 86. Рубль 1 сом 39 тыйын алыныш, сатылышы 1 сом 42 тыйын. Профит акча алмаштыруу жай. Жетиген акча алмаштыруу жайын көрүңүздөр. Акча алмаштыруу жай. Доллар сатып алуу 81.20, сатуу 82.20. Рубль 1 сом 37 тыйын алыныш, сатылышы 1 сом 40 тыйын. Кут плюс акча алмаштыруу жайын көрүп алабыз. 81'den alıp dolar 82'den satat, rubl 1 som 36 tıyından alıp 1 som 39 tıyından satat. İki обменканы bir görünüzdür. Şu mene videonu ayaktayız. Sağ salamata turunuzlar. Dolar 81'den alıp 82'den satat bu обменкада. Rubl 1 385, satılışı 1 415.